vi vidjeli utakmicu, kako ste zadovoljni? Pa, pre svega istorijska pobjeda ekipe šampiona Bundeslige, 5-1 pobjediti, mislim da se to dugo nije vidjelo. U Srbiji smo prezadovoljni, stvarno smo odigrali jednu fenomenalnu utakmicu i poslije teškog početka primiš gol, gubiš kući, navijači su stajali iza nas, vera u ekipu je bila tu, to se osjećalo zadnjih par dana i na treninzima kako je ekipa se pripremala, kako je fokusirana bila i to sam i rekao pre par dana na TV-u. To su momci pokazali, trener je fantastično pripremio utakmicu i na kraju stvarno ubedljiva pobjeda i čak u jednom trenutku smo mogli par golova više dati, ali nećemo se žaliti. Ivanić, Radonjić, kako ste vidjeli njihov ulog iz klupe, Silas također koji je eto pozdravljan igrač. Svi igrači su bili stvarno danas na svom maksimumu. Radonja je ušao fenomenalno, vidjeli ste njegov kvalitet, prvo ta brzina i kako je lijepo primio loptu, ali ostati toliko miran pred golmanom i to je ključni moment bio. Ivanić je nam falio mnogo u zadnjim utakmicama, to smo i rekli, vidjeli danas sa ulaskom njegovim, ne samo gol, nego i odgovornost njegova na terenu, defanzivno, kako mu vjeruju momci kad primi on loptu, on je naš najbolji igrač i srećni smo da se sada vratio i danas bio mnogo značajan za ovu. Može li se do evropskog proleća? Pa ja bih rekao da smo stigli konačno u takmičenju. Imali smo 4 mnogo teške utakmice i sad s ovom pobjedom imamo opet nadu. Evo sada u Milan će opet biti naravno teška utakmica. Ekipa vjeruje, sada vidi da može. Mi smo imali dobre faze u utakmicama, u prvih 4 utakmicama, ali konstantno preko 90 minuta to nismo pokazali. Danas mi je to bio slučaj i znači, vidi se da ekipa može, da imamo kvalitet, dobro radimo, da ponovimo opet, Milo je fantastično pripremio utakmicu i uvijek se nadamo prolazku. Neće biti lako, imamo tek samo 3 boda, 5 utakmica odigrano, ali je ovo velika pobjeda za Zvezdu, a i za Srbiju da se protiv jedne njemačke ekipe ubedljivo pobjedi. Evo, kažete da je Milović odlično spremio utakmicu, jeste li mu možda i vi svojim iskustvom i poznavanjem priliku u nemačkom fudbalu pomogli s obzirom da znamo gde ste igrali? Iskreno nisam. Pitao me šta mislim koja ekipa će startovati, malo nešto pitao me o ekipi, ali on sam sa svojim stručnim štabom je zasluženo za taktiku i stvarno je super spremio. Mi smo letos imali jednu ideju kad smo doveli igrače i mislim da smo danas vidjeli u ovom sistemu sa 4 pozadi, 2 prava krila koje nemir mogu da prave i u Evropi i to su danas pokazali i ja sam mnogo zadovoljan sa ekipom. Šta drugo da bude nakon 5-1 pobjede, ali stvarno ovo je pravi put i ovako mi želimo da vidimo Crvenu zvezdu u Evropi i stvarno smo sve zadovoljni. Pričali ste sada za nemačke medije, šta mislite kako će to da odjekne kod njih? Pa oni su, ja sam pričao sa igračima i sa upravom Stuttgarta i poslije utakmice oni su svi računali sa 3 boda. Su mislili da će doći ovdje i pobjediti. Imaju oni samo 4 boda, ali nije to baš tako. Mi smo, kao što sam rekao, u prvih 4 utakmice imali teške protivnike, ali smo imali stvarno dobre faze. Danas smo pokazali da toliko smo jaki, koji kvalitet imamo i nadam se da ćemo tim putem ići dalje i stvarno Crvena zvezda raste kroz dan u dan i na terenu smo danas vidjeli, pričali smo ove nedelje o infrastrukturi i o svemu, znači samo tako da nastavimo. Hvala.